10 stvari koje vas ubijaju, a da toga niste ni svesni. Svi bismo željeli da živimo duže, a savjeti kako to da postignemo na svakog dana zaskaču sa svih strana, ali pažnju treba skrenuti upravo na svakodnevne sitnice koje polako ali sigurno guraju u grob. Pušenje, alkohol, neoprezna vožnja i igra vatrenim oružjem neki su od čestih uzroka prerane smrti, a uz to su i svima poznati, ali postoji niz sitnica koje svakodnevno činimo možda i u prekomernim količinama, a na naš organizam djeluje negativno i zato proverite listu od 10 tihih ubica. Na prvom mjestu sedenje. Loše vesti za sve one koji dani provode sjedeći u kancelariji, čak i ako redovno vežbate. Dugi period sedenja su nezdravi. Prošlogodišnja studija BMA Opena je procenila da smanjenjem pretjeranog sedenja na manje od 3 sata dnevno možete svom životnom veku da dodate do 2 godine. Previše spavanja. Svi znamo da je nedostatak sna izuzetno štetan, ali za njim nedostatak ni višak sna. Jednostavno studijom je dokazalo da ljudi koji spavaju više od 9 sati dnevno imaju 41% veće šanse za oboljevanje od srčanih bolesti od onih koji spavaju 7 do 8 sati dnevno. Buljenje u ekran. Istraživanje jednog američkog fakulteta je pokazalo da ukoliko provodite više od 5 sati dnevno gledajući ekran kompjutera ili televizora, imate 113% veće šanse za srčani udar, a smanjite li ipak vrijeme provedeno pred ekranom manje od 2 sata dnevno, mogli biste živjeti skoro 1 ili 4 godine dulje. Bespotrebno uzimanje lijekova. Uzimanje lijekova protiv nesanica ili nervoze nekim ljudima može da skrati životni vijek. 12-godišnja studija kanadskog psihorijskog časopisa je pokazala da ljudi koji ne gutaju lijekove bez potrebe imaju 5% nižu stopu smrtnosti. Smisao za humor. Smisao za humor jednostavno morate da imate. Smijeh poboljšava imunni sistem, smanjuje stres i umiruje emocije, a ne treba zaboraviti ni da topi kalorije. To je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, ostavite like, share, subscribe za još ovakvih klipova, a mi se vidimo ponovno sljedećoj. Ćao!